Lakhakret Roxy, Bokajan LA constituency ang Kanga Pharman, Morchan Aircap Chingrum Petpen, Bokajan Sports Complex Auditorium Hall along, Pini Maha Jan Sampark Abhijan amei paman ponlo. Mayalong, Bokajan LA constituency, ST Morcha Maipu, Mongol Singh Hansega Chepahem Pupona Mayalong, Alohi Sarpo Manpen MP Horan Singbe, Manpeng Alohi Deputy Speaker Dr. Numol Momin, EM Surjo Rongphar, MSC Kadom Terangpi, Pobitra Rongpi, Madhuria Dhekial Phukon, BJP KADC Maipu Roland Kiling Pendanglo, Keong Dungatum Chetong Dunrinti. Non ke dobom BJP asong japo anparta dead pia Prime Minister Narendra Modi ke Japon kimi lapen raraphan kang hon kapaching barpon thega joksi piniarni BJP kachari long ningkan sir kepan nang pleng longlo alang li ke claim kita mahin setami lapen rat kachito du na hin setami ilitum social media long thekpon longlo nasike wangji surhi ni reng kora plia ningkan MP kiliga hut setami BJP asong pen madule thurun setami ke ongdung avot pen ke pahai dun vekja phansi kachetong dun arat mate aluhia tumpen ningje pon nona marabangke ilitum karbiang long rara karya hemprega bangke long lelang posatame Narendra Modi Prime Minister ke dobo mahutsi bangso Article 244 ia bangke long vekji pusi MP Horen Singh bepen ningje mili private member bill ta bade solution amei mili la solution lo mo thade mili aru kon mo la se clearly long la pen mili ke do unji la tema mo pe nili speech long kata no ke yang bong mane isi katura in naiji bharat সংবিধান long ka article 370 lakso 370 ni ke Narendra Modi scrap hai ke kulo te ju to সংবিধান long to article 244 e ta nang pa chu to ke chu ke sabta ni honde ka kasi Narendra Modi Prime Minister ke do se karbiang long ala ka dia hemplek kame DPS sarkar se longi pu ka Piniarnia bangke India Prime Minister ke Japon sarkar ningkan sirke pleng tanglo bangso pen pacheton ponsi BJP aro mate morcha nerke batum chilangsi pini Maha Jan Sampark Abhijan amei paman pon lopusi Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin pen thanpon Maha Sampark Abhijan Mahar 1 তাৰিখৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এইটো অভিযান হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 9 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা আৰু অসমত আমাৰ প্ৰথম 5 বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা 7 বছৰ বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ বৰ্ষপূৰ্তিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এটা অভিযান চলাইছোঁ যিবিলাক আমি কাম কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোৱা 9টা বছৰ সৰ্বভাৰতীয় ভিত্তিত 7টা বছৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত সেই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু লৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিবোৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে আপুনি 8টা মৰ্চা মূল সমষ্টিত বোকাজান নম্বৰ বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 6টা মণ্ডলত 8টাকৈ মৰ্চা আছে Bokajan penananterang karbiang long live